Mele merasa periapan ke abang? Nani kerasa nari. Oke. Lama mele rasa periapan ke abang sawer ke dulu oka. Arak kepe kenani kekah jual gabak sekitar. Mana kelap aja kelap. Penonton coba ya peres berembek tinggi suara lalu beli baju arah setoke selaku empat tujuh pada abang aku sawer bukan pina arah sing beli pentol deser. Elor ku ngepet, ambuna ya merepet, ya bibir ku melet, ambuna ya merepet, ya peng elor ku ngepet, ambuna ya merepet, ya bibir ku melet. Aku gelak aja darantar. Pina asam berjolek. Mulai separuh. Lalu beli baju. Ngonek ketip 4 jam menghibur penonton. Lembe yatanan dek melet kasih kemai priapa mari dua sambal colet tambur baju goreng dengan lengkap. Melen ke sawer tadi. Melen ikut joget. Ikut joget Mem. Melen ikut joget. Darah sambil joget. Lima iler genipet. Tekak. Darah baju goreng. Lima tebing saweran. Segerah pecah kenalah jualan gabah baru kita. Ambuna ya merepet, ya bing bebek ku melet. Ambuna ya merepet, ya bing elor ku ngepet. Kelak darantar. Ku pina asam berjolek. Lalu beli baju arak sedoke. Selabu penonton pada melek.
kakak. Sayaran. Zainal. Mantap. Saya putus cinta. Putus cinta apa putus berayaan? Putus cinta. Ini sedih-sedih abang. Abang Zainal. Malik demele penyanyi. Malik. Putus berayar. Ya, kita kasih satu lagi ya, karena waktu menjelang azan-azan itu akan segera tiba. Kita kasih satu lagi di putus berayar.